Kelum namai kram keu zikru zemingeu tingkum changnajang khai zemadai hamamai hegi kedere insa paulia gaira. Northeast state Manipur ge kaklebe pedaize tati be kram keu zikru zik chumai ge mina hang na chai bize kuki klore me village volunteers malay zakachule zaitime mina hang na du za indiram ge spy Indian security forces manai BSF zane Bihar regiment mane dei chakole zakachule za inki mane penuina dei chale za achura hangge arambai thengol hanam kya spy UNLF zane PLA menachi kukime volunteers chaidime kachai pumina hangna go tailuza big chudrut kai belei zakachudlei Zane Northeast State Assam ge Union Minister Sarbananda Sonowal ne Dibrugarh ge hero wangai bige saje chuna Northeast State ge spy me kraibe raji kangene chuna lutun dibe Armed Force Special Power Act Northeast State bam cham ge lutura hangge changbaza Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne leadership pungbegene lei zai pungbegene changlei zakachulei Zane Manipur ge hnaikum Lok Sabha election bamra bahangene Indiaram go Union Home Minister Amit Shah wangkeu gulei bibzigene nkim go pebau Meitei tribe unemne Indiaram go Union Home Minister Amit Shah je peja pawang ke bamai ge Manipur ge chuna kimanai ko kimaka ge klebe peja hreite beze teleun tiaga rahang zanatun sauga loze rangai lei zakachulei za Indiaram go Union Home Minister Amit Shah Manipur ge Lok Sabha election bamra bahangene election campaign bamra hangwang ke robze kram ke zikre zemnge maiga wangke gulei je salei Zana Assam ge hanai kum Lok Sabha election bamra bahangene election campaign teura Congress gu leader pui Priyanka Gandhi Rahul Gandhi kena pui wangke gulei zakachulei za Congress gu leader pui Priyanka Gandhi Assam ge wangke rob zenda nai kram ke zikre je srung mai design zai pa wangke bigi Assam Jorhat Lok Sabha constituency genen tarabe pe Gorof Gogoi hangge campaign du te gulei zai chirun namagza Titabor Assam ge road show du tegu Tripura Agartala ambia election campaign te rahangge ten dodai mokbsoge zen Assam Jorhat Lok Sabha constituency ge railang be face Lok Sabha election bamge vote kai gulei kram ke zi kreuses kui mai design zaine Indiaram go election commission mane Manipur ge hanaikum Lok Sabha election bamge nchat kak hadai ze set election bam rabsoge ko chibra me te tate magrahangge namja kamtu ni lei zai Manipur ge hanaikum kreuze set Lok Sabha election parliamentary constituency kana hangge bam rabze face kana kram ke zi kreuze skui mai ge khat kram ke zi inkai je srung mai ke khat bam gulei zai Manipur parliamentary constituency kana gen tara hangge chuna candidate jo pe changdi be plane kreu zai chporoge mingeuze independent candidate lei zakachulei zai BJP ne National Capital Party gu headquarters ge Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi du wangai jana gidi me wangai ja hanai kum kreuze de set Lok Sabha election dui patina pnuina te rahangge head khaibe manifesto onjnai takmai ge lyagai delei zahnai kumge BJP mugu manifesto pnuina te rahangge head khaibge patau dilang baramaza hapui me hanaria me halu ta te me zane klaksya meranchi rame teunchi rahangge gikize pigulei zakachuli zai BJP mugu manifesto za Indiaram go Prime Minister ne let pat kaize balagai delei zai pnugu manifesto ge kai rahangge head khaibe promise za one nation one election Indiaram ge central gudu state gudu election za Indiaram luige hazikadne bamrabe za uniform civil code UCC hingde kairabe 5G network te wangrabe za Ramayan festival kadai luige hingi rahang organize te rabelei zakachuli zaina BJP mena wangrabe Lok Sabha election ge duwang dina pe rahangge het khaibe manifesto ge patau dibe ration card bam hangge tingkomenge habi ntana pungte undora hangge het kai kakdai lei zakache dulei pnuina duwang dina za Indiaram ge chuna Indiaram gu
Prime Minister Narendra Modi government kangene habi ration card bamme mtana pungtene krol rakta sedla lei zakatsedle zai children magze pera hanga het kaiba manifesto ge PM Surya Garmov Bijli Yojana scheme kangene kalaksia me electricity kababen tanen tawra perabe zane India ramluige hapuime HSG group pungme mina krol ko chumze teuklak igairabe het kaiba manifesto du lamuile zane ka cham Indiaram ge kalaksia mehlu ta temizdu te intora begu scheme ka cham pera hange het kaiba misonga zelamuile Zai Gujarat ge hnaikum Lok Sabha election bambege BJP lamgene election campaign te rohange klangai bige star campaigners ge Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarma du lamuile Zai Union Minister Simriti Irani du lamui zane SJ Sankar du lalei Zai chuna tinge Iran menai Israel mekage ngi hegeize kaklebe pebzigene India mena Israel kadege Nailimbe limgaita rahange namze kamtu nule izaka chule aigene namai kram keu zikreuze mingeu tinkum chana zang kaize medai hamamai kidere insa pawza loigai dile